Flora Kids baby diapers nsuo te we ya bad time wo ba no wo ba wonu sa wo be so ya no hye ne diaper no afo se twom to be so ha wadwen age se wo sesama no na Flora Kids diapers de enam se nsuo nti obajo so de dikan de to so mienu de to obajo so be 4 times but egu mu ano na re diaper we de o ma ye pa kama omo de ansa obema wonsa akabinti kai na shane so ma mo pedo do atu no shops ahodo nyina mu supermarket ubenya bia to 0243 033033 na Flora tissues no so nyina bi odwa so Delta paper mill wonum na dia badwa so ma wonsa enkabi shops ahodo nyina Flora tissues toilet roll nyina so bi odwa so sanso na Tango Prime washing powder anu nam good for your washing machine and both hand washing kakra bi wonsa kum sei senior man do do said ye tie bia Tango Prime washing powder and ketchade e wo mu nti no wie just scent of your sham wo new manim ti wo sha na wo ayi sham Tango Prime washing powder open do to 0243 033 033 yadam wase ye twa mu tew na yemra ye ba ya no badwafo betena se na ene nkomo ya tesem yade de edra ato de edra what you say Activa International Insurance what ko register we insurance no me pa chaw so we ko register there and yeah, this is the time, this is your chance, so be ko register and I say, when you're fantastic, so say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must saw with shanka sanka. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mister, unless you see I'm always what if you want you're free to come to go, and you say, for semi boom, Rohanam Simi, dear someone. Lawson Locke, Mister. Losing the layman capsule. More your pen, more than a lamp. Losing law care Mr. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and men didn't feel do what they cronk one and a law care mixture so I pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son come FD Ashisha sa a jedi and crato you adia to muse a send party Jack, Mamma Riasian can you? Hey, remember? Offer, Pachama friend. You know what when you say? Masoya yes, Nana. Not day. Sebaby am to me, and I'm over fast and miska. I didn't count what they could see with business in a discount. Oh, you're the buy and so amico here. I won't send me brave. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch your offer say on download do tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download the app na 2 phones. In the process, maybe so say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yento tap send it there. No fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Hey, middle. Nanda na wote ho wa stiff sano. Eh ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe me no. E mo ye titiriti. Mentumi pon sori. Hu na enwanwa. Enu
me freedom buy na me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Emma moja edu mwafusane no. Eche natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say. He work natural health for bi bidrobi omodi aba. Ye friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P ya. Ebeja ne se hum. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma no fo. Ananse nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratoyi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. Abroche for us say yay. Eye Nhyira FM Diaspora Connect. Ane yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5 na dwumadie we ni abroche for nko na edi enti say wo USA wo UK wo Canada wo Germany wo France and say wo Switzerland me ba chawo emfa woni kra wo fi so ya beka no say tribal wo ye say wo ye akan wo ye fanti wo ye ewe wo ye ga wo ye bono and say wo ye sremuni say wo di afahye bi and say wo birthday bi na wo die wo wo birthday and say edwuma bi a wo die no wo betumi ede afa Nhyira FM so na ye tumi ede dwuma no kama na ye de ama eye free we ye ni abrochi fonko a e na ye etu wo abrochi ba bia me pa chew wo video anasa wo photo shoot to be e de na wo number na betumi dia faso anasa betumi afra yen no e 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti dia wo hia bia betumi dia faso ne wo na ode amayen ye no bedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free fabi bremi ne mani susha aya na me kan se mbi se me hu ade bi se ye ntokra e beto e betia ye de chama o de ade eche obi so ko yuso onye so This is what when you obeyusu. Maybe me yusu amana san masakoto bi. Then work right here day. Enu ayim po. Branch be for me was am say okoto bi na edru 50 series na. There be no 20 Ghana. 50 series. Ama me dey na baby am for na. Akosia eye Adom TV aba. Ti so mo mama na me nko so tell me we am aba badwafo no eso ai yenhwe Congo Ointment National Company Limited said ye drone ne mpempen so aduru fa ye wuram ajo ankrofo e bisa yen se bisa bebrebe e bi ni say Congo Ointment no motofwa kora ya wo ne ketwa obetimi ayi ochia no fo na yese ndie dabi aw sam and akra ya wo ne ketekete de fa bibia ankona na mu se wo na wo oba said the Yakopon si ye man, and so be free. Ya name ba. They one na ya wo na. Sense only a mine, and when next says Yakopon you quite not. The wo ba no who sense so no. My doctor say more many kon when I say to crone na ho. And so my nephew hoban says Yamia you quite not. It is our time media and Hansa would be via Bako Kran name. Jaima later and Yenetuma. But oh ba or junior high school. Ebia or primary or senior high school. Obetimi ayusu Congo Ointment no e de amano infections ya fa bebre e wo school menim abayiwa or class 6 a onya infections ama affecting ni betimi abo ayare sabe akro mo diagnosing ye ne lab tafo pancro no side ho okay lab akasi ay ma akra ne ye no because nani o se o hwa ade akra fe de wo beginning no na eye ne hene na oposa no oposa na wamukoye ne labs na doctor busa ne maame za wa complain se na na me ne da akora na ma ne maame kura nya no no doctor no kure bititima na mu saa to na ne so firi oba all class 6 we dey visit wa fa infection e wo school omura ne labs na yesa infection se syphilis ya ye kan wasem edi ni mu ama ne site no olusu no eba ti na ama ne ni no wastate a won sheda ehuna de doctors are one in pania manedro na ne ma ne Congo Ointment. When him say Congo, nyane maame kra na frame request you ni papa. Esa ya ni papa efre. Esa ya ni papa efre. Meme bi papa badayo. Papa. Na no na dwo
me ye na me anaju pao na me nya emergency bi tina wo se me attend ti me tu car by 10-11 na wo se me drive kakra anaju 10-11 me so edin panze ewiampo ujira me amemfa na anaju sa abre no papa ye gina me pema o me kasi wasam so na ni afika kamema ne be 50 years eko o sister misro na me hwe wo hye ni kakete ene as a t-shirt bia o so tam ya na sister me ba yare o me pedrama na nadwi na ba bia me te na ba bia obenya dro na toje se take ya na obenya bi ti okaem e kama kuma because me ye bad time na me ye na me se me bie ka no tena mu ena o se me nsi no anwoma so obenya edru wo dra so bia to because na 11 abo ena me dili dru take ena o to adru ni bi o ye sister nya me nhira o so gina wonya ka me fa drop in the man so on fan kwakwada ni nti na msana na motena wo no se esia no oja bema obedu fia akwada na ba ya 7 years o da o ma mensa so ne ho abeni seja ti meme bi aya badaye benya o munyina na tesa we ya nkwada o obi ankwada ho fa ho kra be ova ho ya na fa ho kra be me no be man ma chese da no se wo ma ayi bi wura mi mu anti wo de ton wade ne papa na frɛ meje na papa na kyerɛ sɛ akra no akasa ka kyerɛ sɛ da di Congo ointment ne yɛ kama pa on say doctor ne ma madrona na me de hye ma nem no still na me titi but me use Congo ointment me nti biem ne papa na frɛ me they say wo mu nti me say hia Congo denden a o se de bia papa na frɛ wo to aduro papa na frɛ me papa na ma me ne de won frɛ David say me say the man ni bi ni abada ni man bi ni abada yo awo be eti Congo ointment de adwoa eye e de ma oba bia say wo use o if say ye pie frifie ni e ba adwuma obeye ohu ya ohu nya wonko a wo de se wuti ufie woni dom na ekoso wonim nipa wo ba besene ya wo koye e ma ye gemu a we to hwe ye ba kuma ikura no tim sa ade na to ese class 4 no start complaining you no abedu class 6 ade na tan ne ho ache eti di yemu ansa ne ye hu no ebi wan panie wa panie no onu aduro wa panie no do eso ntimi nko all because yare ne mo ano abenyini won ho enti enko ye Congo for ye say bo ho ban e ma unkonya infections kura ansa mo yusu enti to bi e ya hia eya hin na auto Congo ointment wedim jumadi e bedi ama aye bebrebe eye bebrebe eyi wonam ha nyina nkeka ye ene ensuo bi emukwanya bi aye kese wa woni ate wonam ti bi fa kokoshe ho na emo ho ban every side infections no ena ade ba ko esanso timi ya de bia ye ka no eye nhu a ye sra na asa ye wedi bele mi papa benini bi ekokoto nkun na ye ra shop ho no ne ye ba ne ye nku ye beto akọ ye to ye no say yi serum ama ye say ye nyini fa kogu enku ne mu na nipa ne fansra be ma ne kala ye fe aye kama pa monye na monko na mbo mani kire papa mama na anto ye si ye no busam sa de na nipa ya woton ayi ama ne hu nyina papa ono so ka kire sa de ne ye kama eti papa hwe eye kama nko onyi su ma ne de ne nko yanko ye baby etitem bia wokọ na akwa kotonku a ema yeyiyi oyo mfafra nku mfama wo de we nipa na wotonku ne de ama won ansa so wapọ ne kala wo be hu so wapọ ne kala enko nko ji bibia jusu enku product a eye natural wo nyini kura ye hunu me kana kura chiro mama efi oh ne kala mama kala tianity mama kala expensive what you say eti onyini kura no unhunu se onyini ajo minguto na mdesra yes unhunu se onyini wo sra enku a eyusu a obo se wonyini no wo pedam kaka na wo twentwom obenyina da wo age no kwasem obegbo abrewa na wonu ba bia wo se uduru eti yesra wo se wo sra enku amana se wade ye ka cho ne se koto Congo ointment enhye Congo chise nkrofo so busa so menim se ointment bi ya de anu ohye Congo ointment enhye fasra fa ye wunku melam kroma e fra me mama Congo adwade se men sia na ntikrom a day enipa baburu be 10 be fra me
obetimi hum no hebe saa o saa una to kongo ointment no mo product na ye kama pa ma mo nsesem mo nye ne saa o mo ka ne saa na mani age ba bia ye ton heba ho ne ma bia no ebi wo ho so nwan ne brekum mo bia ye de bia kogum cap heba Zion pharmacy mo nko ho nyina na mo nko tobi ukọ na akwa koto kongo ye se bi ni ho ye be yi fofra ma amenye fra ye 0249 01 7101 0249 017101 and 0204 61 61 61 0204 61 61 61 and so dey tatahwe pompon so ebe clear na free na ntama propro 8 minute pa and sansan bia kro twifade ko de semampel o de fastra so hwe ene me nto bet mediu kwase ati ase ti kongo de adwa de wa wini mo no me di nwa dance papa ngo de me yusu na me hunu senia etie ni obi na beka do na no hye ko pebito drugstore biem obenya bi won ba bia drugstore biem wa freye na no drugstore kakra pa na me hunu se bisim Tinam ni msa de baby sa was 15 citizens Congo ointment e bi ato so awoto mpo no ami to mienu me obi dada me sa to bi kama ti dan a baby betwitwi kakra sa wa hunu na wato we ye be ma wo to bi na de akosi fie kwada na nti bibi kakra bi na eja batan wo de aye na wo de ama wo mo akosi asa fa mo number me tu 0249 01 71 01 and 0204 61 you na chese eno Congo ointment Natural and Company Limited and a woman at the abedjason you man bebre woman de aba na so Congo idie adutwam woman de ba ye no Ghana nyina som woman ye ne yi eni so fita uhunu se bibi womu a eye yi was very plain color but edro na ya tatahwe ya zamo akwa sapeteshe eni se nwan ya sensuo ba wo de nom na hwade yo ma mo se hwi ni wiase no ezuo ni apeteshes we ni se na so ba ko boro ba ko moro akoso edamwase pi edamwase Natural and Company Limited Congo ointment ai yenkope binto na ebeboa yen happy birthday enkoma nana abna jama jesi happy birthday enkoma nana abna jama jesi ai we eye mama gift donko ne nana ene ye na woda wono amu ye April ne nana so ye April ene efie wo ye jango a jama ko April bonds de mamu ni tua dada jafo ngo free match sa be si April jaf ejade de ti nana abna jama jesi ai gift donko mama Gifty Donko, Big Mama and Nana, one would that's one happy birthday. Nana Abna, I na so Mia made the share Bako Pet, I Rose Gold, a luxury boutique. Was it Madame? I dare show me what your pass screenshot to your baby and show. It's a Rose Gold luxury boutique. Or a TikTok influencer or say Nhyira papa bi no kwasam ai na Nhyira papa bi Rose Gold na that's one no me veni ni agro enti na your Rose Gold and a birthday 11th April ai ti happy birthday come on what would you when ni che wo be ya wo da so yi minim ni ameka I love you so much Rose Gold luxury boutique we ko bosia bona odi wachi a umie wa no kwa na odi wachi a we umie wa no kwa na dia Rose Gold na wada so asa no ba nyakopon to no bonwini bibu bi pa Rose Gold na o hia me no ofoli pa na o de toto e de me no ofoli toto o ba ya bo sa body ne bi dem amapokua me ne dabane aso no ne ade team ni na ya wishing happy birthday team ni solid Rose Gold Luxury Boutique. Baby, I will be so uno. Mama do. Oh, I do. I also turn your ma. Team. Oh, yeah, we shall Rose Gold.
Eradi Arishi Rose Gold Luxury Boutique. Happy birthday, Shonko Crash. She's so lovely. I was saying that one say, Mammy Mabeja for Aquaba, Fiamemo Aquaba. Yeah, Odo. And Aquaba. Yeah, Odo. Ofori. Mr. Ofori. Medeshia. Memo Aquaba. Major so. Yo, yenko eye ene enkomo iso. Ye di nkomo na meka mo se no me ensabo ya Adom TV ebesom Adom TV besom no me ensabo ya Adom TV besom na ma me akua tena se ai eye movie discussion say dey be o de bro ye e wo besom wo ho ai Adom TV de wonim se ye wazoye ti ma me akua besom na no me ensa pepepe movie discussion wo de abraye mi dey e de oba joa nyame ya domo a ejoada me ma me Queen Eleanor the first mama ife betena se na ya to adwumade so na mum me ankasa de jeseda se ne ai Friday like this and I'm obehu me biem ti ne ma me nkona ene nkomo ne yentesem ye wie be kwa ahoma no so na ye bia tum ye se line no so ye hot na ya hye wo mo so de mo wo eka afia brema na me nko ofori ho ko ma ofoli no na uwia na wakenya na bi ma ofoli no Mr. Ofori so mame well adwa me da say ye church ifunya but the woman say lady na sem no se nka Ghana ha say no say ade say anka ne mabi wo ha ye take ni serious how ukwa brotra entesa enipa mmresa so obi no obi hia no bre na say mo ye japade a uka japade ho asem a ho asem ka ye different no so se fa ebetimi akoba say wo no obi ha oba ne be ma hia na say omo si dan a ne ya fa ne say wo sikanim I mean that sabi nyansa bia ni sa asem na so bia wo tem bia o kasa asem ni bia na onim nyansa say wo sikanim nipa no so no oba na te da bia o senso ma udwae Sebi one ne da na senka ebra wo twetwe a wo pe obi ne nada na wo call ba bia aka unim sika nka abetia I mean tinu se wo ba be wo obi kasa na na be catch obi se wo sika ni se sade na wo mo di ma no very mo yo before abi brem kwa na so for wo ye be ma na wo kasa se yo brem kwa na sade ye de ye oba wo kwa wo so na no wo ma ye twetwe me operation e yi nkwada me ensa ono te no wo ma ono aduane ma wudi osenso ma wudwae jaman usi da wasi dan wie na se ne shepen mu no aka kire ne se wo ka pre ni mia misika na mde ye wo ye no in economics na resource na de ye yo do no resource time time emre kwa waja obi timi ka energy alone ni adaje wase ama obi timi ka se na wona akwa de na utifie de na wo ye nyankora na wo hwe ya ka se hwenkora betimi hwenkora ekase obi kwada shade kwada mi na mi sa ekase shoma se na be na nipa kaka ba yo ni ana ya eye open say be ma anka Ghana say ni be ba ho say at least the gender ministry ni be hwe sa anya ma wo ni nyina because ni ma be kwa waye no ya budi kwase asa na the issue so akoba dwama it's a different thing altogether sabi so akofra na chi aya sem foforo so ene wa boy dwama na so ntumi ne ntena ne chefa wa japadem no e was ne saka adwa tete mentine that guy na sem no kan kwa sabi it doesn't make any sense emunye dusa what is this for boy won na nkechena nke yenko na nke se de oya na de echena busuafo no kwa emmoa tina me yesen ke eja yeko tena mu a obadwa enye so ofoli mu ana monko katapa pieto edemra na eti e court be ka che court ni se court nu ntu court no e family ni fie sa no pese o kire obe ka che court ni se court no entu emla ni fie no mo ntna senka da bi enya ni ope no ene ebe ya ama no because ye to nsa fe ni ebum na asema wo ka no eya no kra no ka se no ka se mikuta evidence ka me send ma o ehun receipt na ka receipt ni nko akra ebe pia mo aba omwa die nti ano pese ye ntutu ye na mu mpaboa na ye ko nti ne pese ye enye oba ni nti because omo mmesa be ma no na nimna na oso no na nimna no sa ete se be wada na se bi mpredua sa u drive wada no anya akwahia ni wawu wanimna hoso na ogina mochia ni sa na be ye no ye ntu ye na nkomo be kwa akofa naba e be kwa akofa naba ya brantie no me ka kirew ento ye be ma mu feedback ento asa Monday ne de naba yo wo shemu ho no na busuafo kwa no ko kamera ho yo Wong na first case na me pese me kan kakra obadwa na Nabo Agida Costa baby na Nabo Agida Costa obi a me chia no otunum bi
Osin. Ukwa waria bisa odasenie na ya bisa. Ukwa waria bisa baba we na ya bisa. Ukwa waria bisa bisa fuontu kwa yo. Owie no saka she mo say awaria ne kwa ware enti ne efe na awaria no. Ene na mafuoi ye poko penje. Enti na wo hawo ne adwendwene gu ye so oh. Kanene no mo etrasi sai nyum ti se o ya brante na uni futufu a kopetete nyum ni bi. Netie na famu aba. Emu aba. Abranti yi. Ukwa na kwa wutwere no no se eda ho. Na afidie bia enna no no odwen se onko ane bofo. Onko ane bofo nti onko na sabi utabi aso. A obetime bi ato ho na wo de yi sa nam no ene one. Na okasa nyina no de na me sense o ma dwum no o hwa bra bante ehunu wo ba no. Esense no ba no ye mema se tu hwa na be ma foforo wo ho. Etina brante ni obi na epre wo ba yi. Etisa ne ebe a mi menya wo ba ni nti. Yenya ntem nkoye no ho ade eno ye ntem ekoye no ho ade ozo ka so ba no o ta ko ni kunu ho ejobi ni be man na wo kana sa ana me kana se mpa cho atamoja bra no bobo no ho se one position ye na oma party a oma party no akọ position ye ni ata de ball na ye den amma na sa na wa hye ebi nie first be man na no ba ne ti no one position ye eno ma o pass se be man wa position ye because also oba onye oba jamanfo na to pack papa hey avia anaka watako enya ni ataje ni be man da yes na be man we nani ana ho udi kan ko fie no wa se ka kire wo se beginning no oba ni ba ya na 20 cedis na ekura no wo ba na bra bom ni de wa maso wa graduate no aye 100 cedis 1.5 what you say 1.5 enti be ya no de na megidi se wo ubetumi ahwe no wanjira anka ncho se contrary marriage na woko wadwene ankasa ankyere wo wasi anka ncho se wa ha de kansem ukokra na kasa obebusa yase e be se me ne me ba no akye sa bre no bre me na wadwene na da he ni na me me kankyere wo se ho no ye nko afa ni wo bu wa ba betena ha no muso kontu anepe ena ho na so no kon hwe oba ni nana no me afianga mimbremu ne da de ta mimbremu ne se osuo ne ba no because just na abrante yi ka obra ne maame ho asem me pa cha ojata num ha ne be kwa ko sika kokoko da bita jata ba na num na gold de na num ha ne de ne nsa be wura yes entu we fa de hwebi ne ko yo enti abrante no on kafra na mesra no mo anyi ntu sa akra de se nu nti eye ne ba aye se kejetia ekura yeje na efrato ekura yaje na efrato se me kwa akọhe se da so da ho akwati de na wo kai enti min ku ade ade mi no oma na adwene nye den emna so na se na adwene wo for mi enye ye na be fa sa aka we ense woni twia pa se kete na ye be na ofa ti ko bu sa se de na ye na ya ka cho sa agwaja imi na ba bu sa se ti na agwaja te I was out there. I was there. You go on, so you go on, so you be a tumsa. Now I call us and so for my drink. And come with me, you know, so ja. Yen said you almost so much in a woman, a fat and combo. Obiaba soa, yen no and casa. Hello. 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 Pepper show dinner, baby. I can say free. My auntie. So, Obama, Bruno. Yes, or someone that is here. Said I think I can did you not say, what has done to go with you? I must just finish now. I'm not your mobile. No, what can I do? Your band, but any dear woman. The son and us, the 1. Yeah, that's it. Young couple for so hello. Hello. Hello, Mama. Papa, didn't baby I can say free. You do am ka say free what is it? Okay, my auntie. You know man all clinic and that we concluding the some run amount na say. Na make one for but mama nko onu beba. Onu kasa beba. Ordinary ade patapa. Ana nke isi oba no. Na ofam hu fu auto na bema.
no ne se oba de bia nti ogunu kwasia wo tu kwa mo ba ka misika bo oba se wonde meka no mu ja so no ne tina ta de ka no no dia ni dia bra no wa no na woda na nti mun jina mo ma no first case no so me ho yeni abe ma na ni anda ho kra so the mistake na nko mo abusia asase nko mo na be sit na abusia asase no ama oba lo wi aka je nte onko papa on tam na no so na me na abo na mo adi age ne ntem ko yesa ko ma ne bi da ma oba rija no no so na ne ntem ma ne to to yes so ya da say yen ko for so hello Baja. Papa, we didn't baby aka free. If I say them back on it. If I say that. Akwa me my ntio. Na me tia mo paso bi bi do so na me tia so o ko ni tia. If I to oba first one. Then we start asase. If we die. Ya na ka me try to work on pa abusia dia ko ya dia so. Na so be get. Nti na ro bi property e Japan. Asase no way or Japanese. Second, Obano, any I bend man our no. Yes, remember, here we never try. A man at a gun, I like a man for the book, a phone for the book. That's it, Mr. Baby said. A boy of a phone, it's a be a big size of it, be a old person. Come on, doesn't do it. There was a second, not a castle. It's very important. We never try. So far, oh, man, I'm going to be wrong with it. We never try about it. Mamma Chapel, the police will M2 to the up there. Mamma Chapel, private teacher. When they had matter, it has my country, Abraham, so like with us. Yes, so your dad say, young couple frost. So hello. 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 Me pa chow dini baby aka free. Hello, Bajwa. Unya Bright Usu from Amsterdam. Amsterdam, Bright, my NTO. And I want to say, I show you who you. Me my happy birthday. So last week, you know, to me, Yakama, so to me, wish you a happy birthday. Thank you, thank you. Yamin should also palm. And then so, I'm the part and the Matia of Younger in there. Often, Younger Casa. Papa. Na wakasa nso mama hu se afianga obra dwumadi we no mu wa papre party dwumadi nso ntemi no kan fa se ba wakasa be ma no mam nyambo a wo kina no mam nkoko no na ewo so oba no hu se afianga na dwumu do sam obadwa so oba no so fi se opa dwuma ya me ma ka kira ya la ne Richard mu omfa no no mera ne commentary wo kotokone has match wo yi a friend say we studio. No jad wo gina radio no so say what for ba na oba na tena. Woni na ya japade. Ohun. Na so wo no wo anyi oba no kwa wa anye no ho ade o. Wo say oba no bibia ni ho na wo me kwa abrochire na wo me tuka me sunya abrochire po me tuka no ma me sika sei na sika no de ma me no na me sika ko wo sika ko di oba ho beje. Wo ye jimifo anka so oba adwa me nto sebe. Wo sika kodu oba wo obema wo sika kodu oba wo check say wo so oje na me dey say the African so kan second case no first case no oba jwa bema oba wo ko maami aka kiro say me be kan no the 20 cedi na be fi say there me hu so the 50 100 never sa oba we wo kwa kodu oba wo yachi wo ba wo betwani na maami ne ka kiro say wo si sika nso wo si kobo bosia 100 million na fa be ye no ho ade wono de obama ne de do mo de aye no do mo gya no kro ba adwo nyame nka mo me de afianga kan ni nyina me ta afianga achi se nyame boa sa be ma no o so ye de no ba studio ho no from Monday de kro no won so hunu se Ghana mra wo ho no wontimi fo bi ba ne ntena na won yusu ni sa na fi won ka kire se wo gya no na ka se sa ne tena bi ase oba adwo nyame nhira pa na ka kire afianga so aba won tena se o ya no atprega e hu no ene ade akeze wi ase mu so woni ade ye nko fo so hello Wobadwe mo brofre kwa bo hawe azu biega wate kura mu bam mo ma mejira amazing grace wa market black oshi one oba pa adwa
ane Philip Michamu nyina na mo na bi Michamu ade mi nya bi ni so Hamburg Michamu pa onisa dollars na obadwa we ofa kwata ko kran yi obi jina jida ko kran yi buyi so sa ben ate bi gasi ya bunu yi dia pa ni awale fotantan ya uko ya adale asutri ye bo masum brenan ye bo hamienu ye bo hamienu sa ben to obushia ma so be dia obushia panyina edi kwa se dia obushia panyini so we wu dia obushia panyina asamba obetimi aka obi akwa wale ne wa suma bai adai be ma pa be tira wate e ban kwa nya oba makrao Ban me nyini o. Na keje ti akra ya ji na to for me ko he se da wa. Me Ovary. Ala bo sa be he. E fa na ji ba me bu ma be ma be wa. Na de dia mi ke o so for ma me kra mpo ba kra me njini ni. Me tira he janu anu ose for wa na ji me bu ma be wa. De bi o me so for ma me ba. So for ma me ba kra me njini ni. Na kan pese go. You run shift. Ovary. What's your problem? What's your problem? Call us so did I see how? Colleague and one was no young go for so. Hello? Hello? Hey, I brought you a call. I never see about three. Hello? Hello, good afternoon. No, didn't baby I can free. Of Anganza and Kwanwan. Pankansa mayentio. Kajumi to police ametiano. Ovary, what's ya? What's that? Kaka make any name say, in your bearman, would you for? What the Moka saying, and I know, then. What was the man dealing to us on Bessie Becasam radios, no mummy of any customer? What do up no best you were what to find? Woman is house me man is semi man sending our boss. Why we say Obana woman into a better the boss and the group and Jemester say. Obana ni wansi di kura ko di be ma no monyede monyina de ma na nyesa akwati ebo no bezo ede obu obana woni so obana ni mkasantina o hye mle fie no monkasam sika bia sa mogimo obana bia monyim mo obana fa so dwemna yankopon ka mo baba ka won so mo ye da sipi ye nkofo so hello hello obadwo yay obadwo na so mo ti say won tia 104.5 ko dimo yeah wo ye kura mu den wa ha mu zen mo ka se fia dan sika onakrum na binya no ma no kakra betinya ka tesa nia na wa obo ye no ho ade na tia ne maso bibiri ni wa bojama ye usma me na wedding wo bojama ana ajapadi bibiri ye fa eni be ma ki o obey situ aya bu nyina japadi enti ubetra wa dewu one day we want to ku a something ka wo da family ya ba be play japadi adan e di japadi ma ye be kra efi ye tamsa ni aba ma no aba no tie ye fam ye tie fam abo muna se ejira muso amumu bibi ba mu ya no ya bibi foto be bonyum na ye bonyum mu tia bibi ba dia no mu hia ekwan ye tie fam aba mu tie fam aba nkanya ye tem bia na mu kire mu a mu de ma wara se ma ba yesu no o ba jwa ni amameki ada u ka zo ni dia na dia na de bia ada ni de to de bo wa mu fa ikasam ye den e ma no ni ye ka ye den e fa mu amanfo na de bia mu to ran mu de adede ne e be ha o na fa mu bia ba nyame ka mu baba na chese kwales obi ni wasa waka bia ma be ma no no na make no tina so start de wo kana ye no kore make say because of say create na mra bia ni ho a because na bro chom tumi nyesi no bia te wa boa e di scam ma de akọ to kwan and the problem be a problem ne sa won say I wan san hu nyansa ne se wakọ abrochire and what to kwan na won we dey net a wo se me di ska ko se me nua so se me nua na mfa mere no enti wa bra won wo yere na number aden enti no from then wo ska na me kwa na de bra me a obi ba ko be say na ta wo ko ye ne yete amade kwa medina de to me ho amade kwa medina de to mame na je to me ho na de ska ko su nua no nua no kwa be ka just why ai na de bra wo yere na wo
Ochemu miensa because o ka 1,200 lady no so just 300 which means that ochemu be for no ba papa brand madam miensa abadwa se o ready ni pa adwene a abrantie wo ho se wo pa wo mra wo ba no o ya de oduabo ho oba wo mfa kosua mfa mra ha me se me ni je ho oba ne kya me wa ha okwa ablochi ni se wan se ni sika ama ne mpra bi ogana ha o megbodua ai me se hwe de adua ni benya no okwa ablochi no se wan se ni sika ama ne mpra bi wo ha o mra megbodua tie lady no tie na asem a oya brefu o se me to abibi mo me say to pay student me say na ba se machi ye chi utuma ogana wa busuafo ani wachi oba fu we na adi wachi na kodu abroche dia o send sika de fo busuafo so na wakọ akọje na okopra bu se on nche no kobo onya ma amane na obara se what say wa ba djuma wa kobo onya ma amane ka che o ka se emra ho ampa anopapa me ni ofoli ye ko ho ye ko ni ko ho dwom se dwom ne ton ade ye ko bisa yom ye hu tebra na baba wa no etena so a amanfo be fa de no ko tika chen se ya ba ho ye ba dwom ya mehu baba wa ni tebru enti won konko che baba wa ni tebru dwom ajafutu se me wo 1 minute ne say lady no be man fa no at the age of 17 years no sir enti na sem see ye no because oba no maame ampene so asem see ye no osan akona anything akwada abawe aketekete 17 years ono maame nete ede be pa nti na utuko tena be ma so sa bre no atu akotena be ma so ma be ma na hu se ya ma wo fa ba so akare hu no sa na be ma so be hu wo se de wo ton no sa na me ni pa na to ye be to wo ana ma nti be ma na hu se na wo kra no wo asem bi asi a so kaye na nka wo bobra pa bi na nka ye be fa ni fifi a anka ma ne sa adwa na mo ase last call bi aba em fa na ja em fa call senensi bi aba so atwa to hello Obia Madamwase, me fancy the PCA Emma Anoche Barbecue City last week, my birthday celebration. And we are near Anoche, what if Fred Jase, new site, Chef K, what the bread me, just my birthday, no, I'm not to be good one, I see you, and I'm a why are dear, Yamisha Ice. I'm not children in an desa. And that desa no. Them aduani o. Me ko hon teacher me be. Oh nya butre. Campus so. Me do am me dey. We dey also kwa just new site. Oh my. Wow no. Onye si wona obisa anoche barbecue city. Barbecue city. Obi aba kire wo. Okay. Obi aba kire. Oya ma da bi obi ani be fe dwane ma. Chicken na ne chicken no. Na me so to no me nwurade. Anoche nyamishira wate. Akwali 0550507266. Sanso and a Mildy's food court and a bremi cake last week. Mildy's food court and a bremi cake last week. Ni cake no bi odi bibia kai. So I know what I'm a come traffic lights and I say keke kakraka Mr. Vifo Kranso Obajo no je so wanye me hio I say oh friend mama na me nana say Mildy's food court keke kakraka last week de ba yin na ye di ye mediano ebi na so shem so mo keke na me hu keke sugar ni mu sada ko keke bi anka yes kire wo mba Mildy de ni keke no sugar ni mo me ya na o say de obi ampa si kire enti na ja all traffic lights na si chai enchemu wona obetimi afre Mildy onye keke nko na o ye anything pastry anything bakery wo ye nuane emo ne ade nyina wo ye adwumade bi a wodie from Mildy 0553 030 696 0553 03069 Intinatre se eno no me chame papa apostle attack JB share shit to the whole area say House of Jacob Ministries worldwide crow from shire so near a prime gas ho bet many abesum kwase da bia me papa made nyina apostle attack JB softwater one na yire mama vek asori mama ko protocol bia obadwani me chia mo kwan shronko eso sanso and a prophet uchebuahen prophet uchebuahen menim osia na obehwe me ti me chia kwan shronko eso prophet uche buahen
Me chow papa. Abusia yadamwase pi. Me that team na say the entire team. The entire team. And let me will say me general manager. My dear Jimmy Vibes owura ha. Ono ya jia no owura ha no opeso bere se obo konto kwa na nkeja kwa pata wo ma. Akwa on passam. Ti me will say Jimmy Vibes owura ha. Papa nyame show papa ai nyame show pa nya wo ye bia no obo ade won ka wo me programs manager Mr. Fifi Okran nyame enka so ho any management aka nyina anti ama benewa nyame nhira mu nyina client service Sister Edna and Mr. Alex Asamoah nyame nhira mu I ajoje wa nyame nhira mu nyina me ba production team a very solid team nyina Pauli Collins Owusu Ovori Odi esa mawie odi akwacha amase ho so that team nyina very solid omuno aba Hana Adai Hana ewa ha Hana nyame Israel ena face Eric Champon so tena fidie na chichinchima fruma no ede maye nyame hira mu nyina se adwumadie no ka ho na eso yetumi ede abawie ye Nhyira who me say When you're fantastic. So say, dear, we in charge of your fear one cassandra. Lousing the layman capsules. A mouse is in go to Juma yet ding. No bread you must saw with shanka sankasa. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. Unless you see what I'm always what if you want you're free to come to so I say for semi boom round see dear someone. Mimwatentia, Lawson Locke, Mr. Lawson layman capsule. What you pay more and alarm. Lawson Locke, Mr. Lawson Layman capsules. Do you know why you feel? Layman capsules and din fi do what chede kronkwa na eno and a law care mixture so apemfo e ma woman nufuo anyone na woni fi do what twen so nka ho FDA ahwehwe saa ejede nkrato yi mu age atomu se eye Ojo what's on this channel okay any mam check them sam fro Kaish soon tap send party jack mama we ase anka nyu hey memre daba ofa pacha mama fro he na kwa woni abri say maso ya ye hye nana na dey se ba bia meti ye tumi o na me wo fa send me ska di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount yo de ba ye nso amiko yi a ehun sem bebre afi kwa do mo busam sem a transaction ho da Debbie Enke chipra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wipe. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. We are see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code dey. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and we are more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. Papa no. Do you want to study abroad? I present to you Links International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinam. Abroche for us say yay. Aya Nhyira FM Diaspora Connect.
ane yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5 na dwumadie we ni ani aboche fonko na edi enti se wo USA wo UK wo Canada wo Germany wo France anasa wo Switzerland me ba chawo emfa wo ni kra wo fi so ya beka me se tribal wo ye se wo ye akan wo ye fanti wo ye ewe wo ye ga wo ye bono anasa wo ye fiemuni se wo di afahye bi anasa wo birthday bi na wo die wo to wo birthday anasa edwuma bi a wo die no wo betumi ede afa Nhyira FM so na ye tumi ede dwuma no kama na ye de ama eye free we ye ni abrochi fonko a na ye etu wo abrochi ba bi a mepa chew wo video anasa wo photo shoot to be e de na wo number na betumi di afa so anaso betumi afra yen no 0540112434 number corner sanso WhatsApp enti dia wo hia bia betumi di afa so ne wo na ode amayen ye ne obedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free